til lukain mula juga lingatei ba Karnes ba Victor kuntu kita sudah pan ya keren buat ki perlok naga Joint Action Committee kaba kaji kuat jumki kalong ban penne ikini ki lightly ki polling station kata kamut ka Mausmai polling station kala Dongdai polling station kami say polling station bakin nangne apo ka 29 Mausin Road MDC constituency nomor kumpa pilate bi bahaga yung dorbar nga pas ya ka dimension amendment bill bari ka ba asen go daw governor ka bagini gilay tali ki polling station ka Mausmai kala Dongdai kami say nga panhab biang siya ka 28 Rambrai Jirngam constituency kajingmut yung yang kapor kalong namar ba kini kilay tali ki polling station ki hap haka Rambrai haka MLA ke kadon ka jingong jong kato kami jong ba balay ngimbu lang be haju bat MLA bat MDC kadian bangila pas ba asem gubernur ka along ain menta tende kini ki perlok kumbang pau menta kesni ki babon ki mohon ya kanika ka bangila ya kaji kedua jungi menta kesni la kan syai ki ba namar ba kajing ko ajung pai ba kalong la kumnu ban penne biang haka 29 Mausin Road MDC konstitusi kumba kalong banswa dina kaliang jonga kumbu deputy siam bagi ia merengkan iba tilu kain ila kersyai ba in review biang ikane inang relok biang ikane but ninti ngis kamba kaisi kan ia menjurlang bat ni ba in place biang apo house na benta penwara biang ya ka amendment haji dikane nang ba kan penhun ye kituki nong di badon kituki jaka kata kadiga ka bangila ay haki ya ka jumlar ba kumnu in discuss kani ka isi barang ka isi ngin sa place apo ka house na benta ban wanra biang ka amendment na benta kani ka jingkwa jungki namar ngin hau kada kena trik jong leu December ngin long ka session barang kani ngin sa place ya kani ka amendment la diumsin amendment bill biang